maisha ya kuharibika ya tunaita maisha ya dhambi, wala tusiende kufanya maisha ukatala imani. Kuna watu wanakatala imani, vile vyenu na mshaka tu yangu ni vyetu tulitosha. Hayo mafundisho yenu nyinyi mnawaza tu nyongo mafundisho ni yetu ilitoka wapi? Hatusomi Biblia. Huko Biblia yetu na watu wengine. Biblia inapishana ni kusikia Biblia. Huko mtu anasikia Biblia mtamaa ya dhambi zake. Niko nafuata pastor Roman anasema, mimi nafurahia wa Katoliki juu iko seria iko hypocrite. Kama ni malofu Bwana atakamata na kuma tu pie, lakini shiba poropo itimu thermos. Sasa ile timu thermos haitakuwa pombe. Nikasema haiko shiba poropo mimi hapa. Kama one timu thermos ile la kuangaje. Donc pale kuna defendre que kukunwa haiko dhambi. Sasa sio aioneshe kama haiko dhambi, anaonesha wanakunwa hadharani. Sukule basi kukula ni dhambi. Kukula haiko dhambi. Metakuwa dhambi kumwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kenye niko nataka sema hapa ni exhortation. Unaweza kutana na watu wameharibika. Unawaza ni wapredicateur. Sababu Ibilisi anafanya njama zake ngapi? Zote. Ametia ba faux prophète, ametia ba faux pasteur, ametia ba faux évangéliste, ametia ba faux docteur, ametia ba faux enseignant. Donc le 5 ministères de l'église n'amefanya 5 ministères qui a détruit l'église. Sasa exhortation ni kusema bandugu yangu msifanye mabaya ili mkatale imani kesho. Ili mwanze ishi maisha ya dhambi kesho. Amen. Nikutana pala zambe wasi kikuna vile mwenda kufanya nini? Bo, na mtu akikula soma kidogo anaweza kufanya nini? Soma kidogo, kusumuka kidogo na ya mingi. Kama kusuma hakuna ya kidogo na ya mingi, ndio siku zambi hakuna ya kidogo na ya nini? Zambi inabakia zambi. Na huwezi fanya zambi zote kutudogo. Kwa tu mwenye utafanya na yenye utafanya. Hata mwenye zambi naye kwenye anaonaka umwe hii, hapana hii. Muloza anaweza furahia kuloga, mata furahia wizi. Vrefu. Na malaya anaweza furahia malaya, mata anachukia mulozi. Sasa walozi nao wanaometa shite na ba malaya. Bonani mwatenda jina makote wawili. Hakuna zambi ya bien na hakuna zambi ya fo. Zambi inabakia zambi. Na kweli inabakia kweli. Ndio kwa kumaliza nasema vitu ambavyo tunapaswa pigania katika imani yetu. Sija kwanza nasema tuvee kwa imani, ya pili sasa tusiabandone ensemble, ya tatu nasema tuishi maisha ya exhortation. Kila mtu aonye mwingine. Ukipata kukuonya usimchukie. Kwa sababu anahitaji vitu vitatu vitendeke kwa maisha yako. Ya kwanza uje kuchunga utakatifu. Wakati wanakuonya ni kusudi kuchunge utakatifu. Ukijua chunga utakatifu, hautakimbia kusanyiko. Wakati ukimbia kusanyiko, utachunga imani. Amen. Amen. Kitu ya pili, utajua tangaza wokovu wako. Wakati unatangaza wokovu wako, hautasikia ya kusema Yesu ni Bwana. Hautasikia ya kusema nimeokoka. Sawa, wokovu inakuwa furaha ya mwenye aliokoka. Pima waza siku libatizio, ulisikiaje? Ulisikiaje? Unaonaka iko sio nyamu ni mwengu ingine. Ile furaha ndio tunapaswa endelea nayo. Sawa, wokovu wa Isaiki. Wokovu wa Isaiki sasa tunapaswa tu proclamer sali yetu. Na mwishowe tunahitaji kuishi maisha ya haki. Je dis bien, pour garder la sainteté, pour proclamer le salut et pour vivre dans la justice. La justice nous amène la paix. Et la paix nous fait vivre dans l'amour en attendant le retour de Jésus-Christ. Hivi vitu vitatu tunachunga kujua Yesu Kristo. Kujua kulinda utakatifu wetu. Imani tunayo. Kujua kutangaza wokovu wetu. Kujua kuishi katika kweli na haki. Pale
bali tunachunga mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Na pale ndio Yakobo alisema mu chapitre 4 verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tubaki na mamlaka mbele ya shetani na atakimbia mbali. Kitakachofanya shetani akukimbie ni imani na Mungu.